4, Stepien Eva, Lumbar, Praha 5, Mančová Zuzana, SPK Bratislava, Praha 6, Tvorová Ivica, SPK Bratislava, Praha 7, Valentová Eva, SKP Košice, Praha 8, Účtoková Petra, Master Zlín. Či pôjdeš ty kráva, alebo ja, hej? Takže my sme na jednej strane sa prehodíme. Počkaj, lebo názvu na základ štafetách do N. MKP neregistruje. Nemám papiere. Na dnes nemám. Ešte nemám. Na štarte máme pripravenú tretiu oslavu, Drama 1, Hladká Nina, MPK Prievidza, Drama 2, Červíková Romana, Master Zlín, Drama 3, Janošiková Jana, TF Seti, Drama 4, Michal Dominika, Bialistov, Drama 5, Bachanová Lucia, Kubele Piešťany, Drama 6, Miniáková Ivana, Drama 7, Stámová Zuzana, Aklasiku Doktora, Drama 8, Horečná Katarína, SPO Nitra. Bych nevěřil, že ta stavka kráva je tak dlouhá. Pátky do kopce.